ulah tepak dada benar salawasna kudu syukur eling kanu agung kada hidup bisi kukur Sor ngiring kapayun Bos Asri Liar Jaya Bantar Jaya singa jadi jelema hade singa jadi jelema gede pengahar harta cepat jang hidup singa jalama turut parentah agama ulang jauh di ulang nyobat sarang ahli tobat kalian sarang aparat kiai hirup kena ku awak ngasih para ayah nongak keing mengesaleng kani kang salah ibu rasio RCTI sayang Bapak Lurah Haji Maryadi Sukarahayu tur benar sing jujur no bohong hanya di kana batur ada hirup madu raksa ucap lapar di kacau tabiat ada pinak ibaca salamat dunia Sor ngiring kapayun Hatoleng Simpate Jakarta jang jing jadi jalma sore Ya, Ujang Amat. di Jakarta jang hidup singa jalma radio RCTI sayang Aujang Ahmad Eksekutif Muda Material Dede Jaya itu gampang cukup ku dipikiran bari kudu dilakon Sor Haji Ajat Jatrun Pepocol jalan kehidupan hantu sepanjang dahatan ayah mudona juta kudu sabar dengan kurang ulah nepak dada benar salawasna kudu syukur ini yogi RCTI kada hidup isi buku Sor digoyang Bapak Lurah Haji Maryadi Kades Sukarahayu tur benar sing jujur no bohong ulah hanya di kana batu ada hirup ulah badur mendengar sayang Bos Asri Liar Jaya di kacau tabiat ada pinak ibaca salamat dunia Sor Bos Asri jang singa jadi jalma soleh jang wes arbaker Aya mah jang hidup singa jalma jang wes yang sayang digoyang deui Aujang Ahmad Eksekutif Muda jang hirup itu gampang secukup ku dipikiran bari kudu dilakon Haji Ajat Jatrun Peponcol Karawang jalan kehidupan hantu sepanjang dahatan ayah modal juta jaga kudu sabar minta kurang ulah apa dada benar salawasna kudu syukur eling kanu agung jangan dikasih bontot RCTI ampun Bapak Lurah Haji Jamin Mulyadi hanya di kana batu ada hirup raksa ucap lapang di kacau tabiat ada pinak ibaca salamat dunia Sor Dadung Subang
anjen ayana Edo kunaon di SMS Jawa kita lepong telaka Veronica berarti sepeda maya sayang kapayun baparurah ate kunaon anjen kunaon berarti sepeda Bos maya Asri kono Bandung kunaon padahal mah akan teges PP-nya kan KPK yang aneh dilaksanakan Ayah Mahri Bos LPG Purwasari dakunan nuhun ayo mah pan HP ku akan dipamesirkeun radio kurang akang ajeun desirikna apa aja wes saya ampun Baparurah Haji Camin Mulyadi Nagasari pancen kunaon akang sumpah moal arek jamin janji panutan ukur salira ajen ayana pun no dipijian ampun aping jadi simpati Jakarta ajena kamana dong kama mana cenapi gimana perajinasi atau ayana kunaon di SMS Jawa di telepon telaka Veronica perajinasi segala besi sor apana salwa Maulida Putri kunaon ajena kunaon apana jeje Mandiri Jaya kunaon Bandung mamana jeje Bandung kunaon dong kiring ngegot Mang Uning Cikampek padahal mah akan teges PP akan pelurah Rudi Mulang Sari no sayang pelurah Rudi bayang lagu ampun Aujang Ahmad eksekutif muda material Dede Jaya tak kurangan pan HP ku akan dipamesirkeun kurang kumaha akang ajeun desirikna penepian Korem Bogor no sayang sor ceplut ala katung Karawang kunaon anjeun kunaon apana piana Korem Bogor no sayang atur anak kapayeun heula Kang Anton Busut Jireng Bogor ukur salira pan anjeun ku angka dipamesir sor kiring ngegot Kang Tis PWG Kuningan kamana anjeun kamana dong kama mana cenah manggepe gimana radio anjeun ayeuna kunaon di SMS Jawa di telepon ayah waramian subang ampun saya Bos ayah Mahmud Tasson Jireng Cibobor kunaon anjeun kunaon atoleng simpati Jakarta mah Bandung Edo kunaon padahal mah akan teges PP akan KBK yang neng dilaksanakan ampun atoleng simpati neng da kurang naon pan HP ku akan dipamesirkeun tapi jadi simpati ayah kurang jadi akang ajeun palurandang dong kalau kumbang jaya bayar lagu sor Baparurah Haji Maryadi Sukarahayu anjana kunaon akang sumpah moal arek selir janji panutan ukur salira pan anjeun ku akang dipicieun sor Neng Depi Apose soratihan aduh
Cianjur Cipati Kiring kapayun atoleng simpati waktu Jakarta bulan purnama bulan madu Jermanena tepat di pulau dewasa dina pasar Bali Arana pemandangan di pasisir aduh asik sekali Denny Yogi RCTI sayang dina pasar Bali Arana sayuan dina pasar di Jogja wisata di Asia Eropa di seluruh dunia Yuyun Ratna Dewi Bandung sayuan dina pasar di Jogja wisata di Asia Eropa di seluruh Sore Mama dunia Tati Mariati pemandangan di pasisir aduh asik sekali alora Haji Yogi sayang nomana bayar lagunan Bapak Jaro Haji Yogi RCTI waktu bulan purnama bulan madu Jermanena tempat di pulau dewasa dina pasar Bali Sore Bos Arana Asri Liar Jaya Bantar Jaya pemandangan di basisir aduh asik sekali Ibu Lurah Haji Yogi sayang dina pasar Bali Arana Sore Kiring kapayun deui Kang Agus Super sayuan dina pasar orang yang pacaran kayak berajam peti tetap sumandi sayuan dina pasar di Jogja wisata di Asia Eropa di seluruh Nor dunia pasian jalan Bos Asri Liar Jaya Bantar Jaya Lampian anjana datang mawa harapan kebang lamunan tunggu selami di anti-anti jadi harapan kurang lagi Sor Mangga karena bayu baik Karawang sayang Ya mau salira teu aya deui kembang hati seungit malati kembang kaheman datang nembongan urang bakal nyorang kabajaan ampun atoleng simpati pareli salira teu malati ngomong para di tamarati aku bawa aya deui ina tas sejati mugiasi satu rasa ngai jadi alau cinta sing emot teu bakat resna sami Sor Kang Rapi Rahayu Tanah Abang Jakarta impian anjang datang mawa harapan kembang lamunan bangga heman datang nembongan urang bakal nyorang kabajaan Sor Angga DM Miring Goyang salira aya deui kembang hati jeung malati kembang heman datang nembongan urang bakal nyorang kabajaan ampun Teh Nani Handayani salira teu bakal hati ngomong para di tamarati aku bawa aya deui ina tas sejati Ayu atoleng simpati mugiasi Goyang satu rasa ngai jadi alam cinta sing emot teu bakat resna sami Hey mata Di mana Mabe kampung di kota Peyem Bandung tos lakon cerah ku nikmat rasanya sampai asana kodi reka-reka nona minna kodot mana takabita kodot jaya sana Haji Mariadi Kades Sukarahayu Bekasi Peyem Bandung tak masuk pangaosna luhur ku sadaya kagalan suku jamu
Karenga Mama Hidayat no saya deui ku mangan kabir Adang arsitektur simpati Sumedang Bandung tak masuk pangaosna luhur Usadaya kagalen sepuh jamurang kali Kapayun deui be Mangga copian pilih panasangan Boya mati batu radio RCTI kesampadang Sor giring kapayun asal tong simpati parere Kakang awit cukup setahun baik Satahun ge cekap pulang Rumah tangga selawas 1000 baik Ngomong sayang kanggo abang lebih Bukti nyata istri dianggap wanita Bontor sayang Den Kiki editor Kakang wis cukup setahun baik Pahit genting wis lahir batin Apana bayu Polres Karawang Ngomong sayang kanggo abang lebih Bukti nyata istri dianggap boneka kapayun deui atuh simpati Belah duwe laki Kumamohon pada birahi Belah duwe laki apana bayu Arang-arang di belanja Apana bayu Polres Karawang Belah duwe laki Kumamohon pada birahi Belah duwe laki Arang-arang di tanggong Apana bayu Polres Karawang sayang Kakang cukup setahun baik Rumah tangga selawas 1000 baik kapayun agoy kendang Ngomong OPC sayang Jakarta abang lebih Bukti nyata istri anggap boneka kapayun deui agoy Sukabumi Kakang cukup sakene kene Pahit genting bisa lahir batin Apalagi sulameng kapayun Ngomong sayang kanggo abang lebih adomi Apa nabian Korea pada kota Bogor Bayar lagu Apa masih kelingan Pendungan bolang nyawa pemandangan Antara kita Najana dunia kene Ini sayang Son aku yang pengen banyu kapayun ayam hari sebenarnya cinta Bosnya kita loron tapi jadi simpati ayam terima kasih sayang najana kerina tangan ora bakal mamana jang bontot selangkung iringan Teh Ririn sareng Kang Asep Kelana PWG Karawang ajan hubungan kita Asep yang tinggi terlanjur kepala bahasa Mamana neng irama anu bagen wala orang bakal nyerah ayo cek dut alakan Karawang yang apa masih kilingan neng bendungan bolang nyawang pemandangan Mamana neng irama si mandiri antara kita najana doni amana wong loro saling raju cinta ampun deui Bos Asri liar jaya yang pengen banyu penedungan sebening cinta kita loron Mamana seprodi tresna kasih sayang aja nakerina tangan ora bakal zona kaprintangan
cuci